Many som tum nan nikhat 2025 jam tan ni si mi kan biak in ampun khasi e chale kimi kha a storage kan saki thil ri ren na ding ranga chale tu sun hi sates nan no naw lam restaurant to an umi chu tin kara bu ke jing lama ka chu lik vek ummi le rup vek malte to mi himi kha kan valu tiki kan in himi kha vol lami pial si chuti khan hi Sunday school room che mi hi kitchen sa re kha Sunday school room mi pan le tu chu natuan umruwa khana kan lut lo tingi chle ke lami rada si le himi kha office ya si che sin hi mi hi kan wung lut dingi parking lami lu asilen hina hi greetings to chalen accordion door ti mi hiti kalaka ve ki bil thei mi kha chumi kha kan re asilen Sunday school khala mani chi sin hi mi kha main door khala chun man thei si chi sin ki jin lami si main door man thei si I thala chun kan mang dengi chalen hi mi hi kan conference room sanctuary kan biak ending to si khatikhin pulpi khatlu na chalen harwai tu chairman nuaya ti khan chale himi yang lau hi chu ban hi chu khatlam kha fe na ka kan mang ding alaka hin fe na khal thawin taw kham pasha khatlama pali khatlama paroktin kan ret silen tartam pi som thumlai zal som thumlai man taw thei siring nan som riat mo ti vek rom mo kan red men ding is a khat rom mo chuti khan I chu kan biak in a CE 203 4th Avenue South Kent Washington 9032 khasi address kha chu pathian in pek mi ke music room ding CE ti khan indu do tu le than cham sak tu pol mu dinga karak zai mi si longoi God bless you